ngibuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Ichifiti aka ilatkom yenziwa ngubani, yenzelwani, isiwa ngubani, yenziwa njani? Lotshani, ibizo lami ngingilungile Mabhena, unamasoka, umntazana wenaleni owakhuliswa manzunza. Umgadangiso lo kade uza. Isizathu sokuthi uthatha isikhathi actually inzathu zimbili. Isizathu sokuthoma ngidinwe khulu, my flabber's exhausted. I'm exhausted. Number one. That's number one. Number two, kunezinto eziningi engifuna ukukhuluma ngazo la, kodwa ngibona kwangathi ziyangithatha zingisa kwezinye inhloko ekufanele ngathana kuba migadangiso ehlukileko, like separate videos, right? But I'm gonna keep this one short just to ukuyikhipha ngiyivala. Ichifiti nofana ilatkom yenziwa yintombi. Yintombi yesokana, umuntu ukhambile uyokwela bese ke intombakhe yenza ichifiti. Nofana abajoli abathandani but yi-crush uyayenza ichifiti. Okuthi ukuthi ichifiti iveza indlela abantu abaphile ngaphambi kwethu egade bathandana ngayo. Have you ever asked yourself ukuthi before media, before incwadi ze romance, before yonke into yobukhuwa esitshela ukuthi sithandane njani, abantu abaphile ngaphambi kwethu bebathandana njani? How was their intimacy? Nabathi bona babantu bobabili bayahlangana bekwenziwana. Ngikho-ke lokho. So ichifiti yenziwa yintombi. Kungaba yi-girlfriend, kungaba umuntu one-crush, uyayenza ichifiti. Uyenza njani? Kulokho nathatha ingubo uyihlobisa. Ungayihlobisa ngendlela othanda ngayo. Kodwa ke nasi into kose ukuthi ungayifaki na wenza ichifiti. And bantu abanengi bayayisebenzisa. Isiboniboni nofana isipili. Isipili ngaphasi kobungoma akusiyinto ehle, akusiyinto esakhe sayisebenzisa endweni ezihle. Isipili siyahlola. Isipili awusifake engubeni, whether ngumlobokazi, whether yichifiti, whether yini, because abantu bathanda ukuhlobisa ngempili. Siyahlola isipili. Kungakho nalokha kade abantu nabahlele emaplasini nabafuna ukutshela mhlawumbe umuntu ole umakhelana ole ukuthi mani sivelelwe sisifo bebasebenzisa isipili. Isipili akhange ke sasebenzisa endweni ezihle, sisebenza endweni ezimbi ezihlolawo ubumnyama bento ethize sipili leso. This is why noma uzabathi inyanga isebenzisa isipili umphefumulo wakho awuhlali kuhle, nofana so uyazi ukuthi lapha vele kuyaloywa ke lapho, yabo. So isipili awuhlobisi ngaso, ungahlobisa ngokhunye uhlobise ngakho, bese ke awuziseli ichifiti. Just like ngikhulumile lokha kumgadangiso lesibuya kiwo ukuthi uyahona ukuthenga izinto uzise khabo lesokana othandana nalo. So ichifiti awuziseli yona, uyayithumela kunabantu abayithathako bese bayise lapho bazi ukuthi okay ibuya kuphi, ibuya kwamasombuka, yabo. So bese umma lo ojamela umntwana owilileko, umma lo ongunobesa nguye oyithathako ayimbatheke ichifiti. Kutsho lokho ukuthi umntwana wakhe lo khambileko kunalabo nokhona or yena uboniwe or yini. But it's not every day ukuthi yenziwa yi-girlfriend nemuntu oyi-crush bekayenza. Like matter of fact amachifiti bekaba manengi sometimes thola ukuthi ngena amachifiti ayi-3, yabo. So it's just that lokha I don't think ukuthi si-explorile ngendlela ekade abantu abaphile ngaphambi kwekade baphila ngayo. But you can hear stories ukuthi kwabantu kwakhe kwangena amachifiti amabili.
kwakhe kwangena ama-chifiti amathathu yabo akusimhlolo ngombana okhunye beyiletha yintombi okhunye beyilethwa umuntu ofisako ubucrush but indaba yechifiti angekho ukhona ukuyizwisisa singakakhulumi ngendaba yomsegwabo ukuthi umsegwabo ufunane equdeni umsegwabo ungena njani ngequdeni umsegwabo ungena athini ngequdeni so isiko leli lisuka from lapho umsegwabo nakaye equdeni emzini kunomnyanya wequde aritha nabangani bakhe for umganga wembuzi yomhlonyana oyikhiphele ngumnakwenu nofana ngumfowenu njalo njalo so this is why ngithi mina ivideo le ifuna ukuthi ngikhuluma izinto eziningi ebengathana mhlambe kuba mgadangiso ohlukileko but ngicabanga ukuthi ebekose ukuthi ngikuvezile ichifiti yinto enjalo yinto ekhona yinto ekhona esintwini angeke ngithi ilisiko phela kusinto ekatelile ukuthi yenzeke kungendlela umuntu ebekaveza ngakhona ithando lakhe yabo njengalokho ukuthi wena nawe intombi nangabe uyajola nomuntu okubonileko isokanelo belikunikela i-bracelet yabona yomncamo so angazi ngoyibiza ukuthi yini bese nawe imbetheko nje ekheni bese bazi ukuthi kutsho ukuthi kunesokana nofana kunomsegwabo ombonileko abonana naye nini nanini kungafika abantu la ekhaya bathi awa man ngibone intombi yabo into ezinjalo so beyikhona bewuyindlela amadoda bekaziveza ngayo ukuthi ngithanda intombi le so nechifiti nofana ilatkomi yindlela intombi zamandebele kade zizibonakalisa ngayo ukuthi ithandile isokana nofana umntwana okhambileko so ke ngithemba ukuthi yonke imbuzo ngiyikhavarile okhunye sizokuqoqa komunye umgadangiso bengiba ukuthi nizeni ku-YouTube angekhe nibalabale everyday nithi ngitlole incwadi kube anizifunda incwadi umuntu ofuna ukuthi ngitlole incwadi ngizombona ngokuthi athenga incwadi epublishiweko already you can't say I must write books but you guys don't want to read you're not even buying any of my books you can't tell me I must write books but anifuna ukusubscribe ku YouTube so ukusubscribe nokuthenga incwadi ngikupho kubudisi khulu kuthenga incwadi so please let's move to YouTube because that's where the real documentation is going to take place yabo so ngiyabawa begodu ngiyathokoza